Musi tshi khou bvelaphanda na fhungo la matshudeni vha matiriki, ramafhungo washu Vhutshilo Mogashoa o fara nyambedzana na vhaṅwe vhagudiswa vhe vha shuma zwavhudi vha vundu la Limpopo. Ndo livhuwa nga maanḓa tshifhiwa na vhaṱaleli ngeo mahayani. Nṋe ndo no khou amba zwino ndi khou amba ndo ima fhano M1 hone ha ḓivhadzwa nḓivhadzo dza mvelele dza matiriki dza ṅwaha wo fhelaho. Zwino ndi hafha nathi ndoṱhe ndo ima na vhaṅwe vhagudiswa vha shuma zwavhuḓi vhukuma. Ndi mugudiswa ane a bva tshikoloni tsha sekondari ya nṱha ya Thohoyandou. Ene ndi Delishia Tabana. Delishia ndi khou ni ṱanganedza no ni tamela mashudu mawuya no ni fhululedza kha zwo na swikelela zwone no shuma zwavhuḓi nga maanḓa kha ṅwaha wo fhelaho. Ende ra sedza ndi ṅwaha wo konḓa nga maanḓa ro sedza vhulwadze vhune na COVID-19 ino zwi kona hani ni swikelele zwo na swikelela zwone. Ndo shuma ndo ḓivhudza ndo vha ndi tshi vhala ḓuvha na ḓuvha u itela zwauri ndi kone u phasa zwavhuḓi. Ndo vha ndi tshi wana thuso kha vhadededzi vhanga nga WhatsApp, ndi tshi tou ya khavho na nga break uri vha nthuse na nga dzi organisation dziṅwe dze nda ndi khadzo nga Simbandela Scholarship na TDP, ndi tshi thusana na vhangane vhanga. Ya, ndi zwezwo. Zwi pfala zwo vha mushumo muhulwane nga maanḓa. Zwino tsivhudze na nga ene vhaṅwe vhagudiswa mo no nga yuni vhane na ṅwaha ri tshi khou amba khono ṅwaha une wa khou ḓivha ṅwaha u lemelaho, ṅwaha une ri khou ḓivha vhukati ha vhunoni vhulwadze vhane hu no ṅwaha vha ḓa vha tshi khou ita matiriki u fana na ene mahoḽa. Ndi zwifhio zwine na nga vha tsivhudza zwone uri vha swikelele zwone u fhirisa zwine na swikelela kana zwo no nga zwaṋu? Ndi nga vha vhudza uri muthu u tea u thoma u shuma nga ḓuvha ḽo tou thoma ḽa themo, o ḓifunga, u tea u dzula a khou vhala, a hu na holiday kha grade 12 ende u tea u thusana na vhaṅwe ngori muthu a nga si ḓivhe zwoṱhe nga ene muṋe a dovha a wana thuso na kha vhadededzi. Zwino ri bvelaphanda no fara nyambedzana yashu na muṅwe vhagudiswa vhane na ene u shuma zwavhuḓi nga maanḓa. Ene ndi gift ine ni khou vhala kha vhagudiswa vhane vho shuma zwavhuḓi nga maanḓa kha hono ṅwaha wo fhelaho. No zwi konisa hani? Be ke bala go tloga mošupologo a la morena letšatši lohle ke le dibukeng ke ipotša gore ke tlo phumelela. Then today la lehono ke moki ke phumeletše ebile ke hoditše award yeo be ke duma go e hwetša. Okay, ri khou livhuwa nga maanḓa gift. Zwino tsivhudze na nga ene vhaṅwe vhagudiswa vho no nga inwi vhono khou ḓo swikelela zwe ni gift na swikelela zwone kha ṅwaha wono wo fhelaho. Ni nga vha tsivhudza zwifhio? What kind of advice can you give to other learners? Well, nka ba kgopela gore ba bale ba tlogele go bapala ka nnete if ba nyaka go phumelela ba tle ba fihle mo ke fihlileng gona. Aiwa, zwo ra ri farela zwone u bva ngeno M1 he nḓivhadzo dza itwa hone ri ndi zwo ra ri farela zwone u swikela zwino ri ṱangana afho tshifhingani tshi tevhelaho. Nṋe ndi Vhutshilo Mogashoa, Mafhungo a SABC.